Ole tuntuma po request leangin BTTH Battle Throughout the Heaven le Solen te hi kan han safe le zoi tumanga tichuanin solo star kha chu KN Entertainment khanin ala khoya angdewa chu wangin ron recap lam kan tum lawanga arem le crap ribonemo over the divine realm mi ranti kan tum don nia tichuan comment pakhat hi han chiarela heta ka post mi hi khonge in du zok ti nia hei hianin an recap to ti 10 minute tia recap lam ka tum lawa ke chuan karon khai khin mai ani achung thua kan du tak ma hianin BTTH Battle Throughout the Heaven cultivation humdan hi safe le zoi than ka ria an cultivation hi sompani in anthena ma se solen ni na kan khai khin don chonin an mani in mil pui thayang tur berin kan her dang lam ve do mai don nia an cultivation humdan chu heti hi nia pakhatna daw chi daw disciple panhina daw che daw practitioner apathumna daw si daw master apalina daw dasi daw grandmaster apangana daw ling daw spirit aparukna daw wong daw king apasarina daw huang daw emperor aparianna daw long daw ancestor apakwana daw zun daw venerate somna le sompakhatna hi anin ang ema ban seng anti hianin hal seng tinania daw seng anti hianin seng ni tak chin soinani non atop derna hianin daw di daw god ti ani tichuan khai khin hal zung mai lo hianin heti hian an level an cultivation level omdan hi heti hian te khin taila daw chi daw disciple ti hi sun moon city an army tenen khan in angkhat tura ngaila achan chon disciple mai han lan sia chutilo chuanin an cultivation level hi anin mil thei don tlatena dang lo ni chon daw chen daw partitioner le solen lama 1 to 10 hi in ang vela ngai taila chuanin daw si anti hianin daw master 11 atanga 20 nen hianin ang tura ngai leila daw da si daw grandmaster hi somni pakatanga som thum vel nen hian in ang tura ngai leila daw ling daw spirit hei hi somli atanga som ngai kara da leila chuanin daw wong daw king hi somli pakatanga som ngai kara da ve leila daw huang hi daw emperor hi som rukatanga som sari in kara da ve leila chuan daw long daw ancestor hi som sari pakatanga som ret in kara da ve leila chuanin daw zun daw venerate som ret pakatanga som kwa da ve leila chuan heta hianin van san le daw seng te hi ang khatanga da in som kwa le pakatanga kwa thlenga da ve taila daw di le daw god ti hi level za chung lama da daila ti chuanin khai khin dan level te po a hriat thiam ol sam do nani lelama Battle Throughout the Heaven hi soifia dan turia har save dewa wiki lama alan sarlo ema wangin an cultivation omdan danin kan soito mai don nia pasabera ziozun le tangho te han khai khin ve taila ziozun hi zia klena an ancestor ni in tangho ve thung hi tang sanapa ama cheupo level som ko chung lam pathum ne thai khopa chak kha ani ve tlatani chuanin ziozun hi haldo di ti ania haldo di ti omzia chu god level han thleng trep ko ria te mo ko bor vel aniang chuanin tangho la hi ko sari chung lam ti che khani maya engzat ti hi alang chiang talo ma se achak thokhat ti ero chu a thriat rak mai a martial soul hi hotian hamar ni in leilama rorel tu ti kha an ni ve tlatani ti chuan hanin bai ta tak se tuntuma ero tangho hianin ane hi arin omvak lo ani achan chu zeuzona ability han en hianin a flame hi achak ematin ni tangho la level som kwa pokwa ti la acheng si lo nen zeuzon hi chu hal do di ti chuan pathian chan ve ti na kha ani maya an cultivation han en hi chuanin zeuzon hi achana tha zok tlat to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me,
be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Adota Guyon le Senior Long Dragon Emperor Dolo hi hante khin ve leila heta hi chuan soi thiam har ve dewa Guyon po hi hal do di ni in chumi zia chu 99 emo 98 por vel ani god an han thleng phachi alwa ma se an power hi a thla thokhat viau ni he Guyon phei hi chu atop na lama god ni ti te kha la ni le a heta po hianin Senior Long hian ani hi arin vak lo ni ma se Senior Long po hi ability en hi chuanin chak thokhat tak chu ani ma se Senior Long le mu en te tang rol chuanin Guyon hi chu an the thai hi arin omani chuan chailin le zeu te han te khin ve leila chialin hi Medusa Queen of Medusa ti ania zia chu ani hi daudi level thleng to a god ti na ni chu Medusa a god ni na hi alang chiang chielawa soi dan tur hi tlemin har sadewa ma se ziau hi asura goddess ania ani level za som nga pe la ni ve to atop na lama phei chuanin zia chu god king level a pha ti na ni chu wangin heta kher hi chuan chailin hianin ziau hi ani lo chiang khop mai chailin chungchang soibel du ka nei chu hei hi an chang tu pa ziau yana nupui masania tuna hian anupui pahni na ti mayang god level thenga chuan nupui pahni nei ka riat masat ber polani Guzon ari le tangwu tong zeu fnu hi hante khin veila ani hi butterfly goddess ania chuanin Guzon ar po hi goddess of Zunar ti ania ani po hi anep lo khop maya tangwu tong hianin ane kher po hi arin omlo tila tangwu tong hi a cultivation level han ena hi chuanin ane zok mai thei a cultivation level han ena hi chuanin ane zok mai thei ne lo mai thei a chan chu ani hi 120 borvel ania chuti lutokin a chak te farhan bik lo goddess zu ar po hi chak tak ani wangani chuanin han yu le tangchen thei han khai khin vela han yu hi han khlena an elder chakber te zinga mi ania ti rolin tangchen la level 99 god level thlengtep to ania da hi chuanin han yu hianin ne theina chansi anei tlem zoka ma se tangchen point chutil tuka ane so chu arin bik lo ni chuanin Yolong le tangzia te hi han te khin ve leila tangzia hi tanghoa unau pa ania tangsana pate ani chu le lama Yolong hi audi level thlengtep to ve tho ni in tangzia hian heta hi chuan ane lo zok ren omani tangzia hi level somko pasari bor velania chutil tukin a talented lo nen Yolong hi achak arin zokani le atop na lam han khaila hundia di le huayu ho Sol Emperor ti hundia di hi ani hi Solen lama god level za somnga borvel ting thai tur khop ani hi Solen lama evil soul master anti ang chi deu kha ni in a cultivation level po hi asang chak em a chuti rolin huayu ho po hi ngai nep chi chu ani ho lo level sa somnga thlengve angvel ania za somni mi lek ni ma se first class ani to ani zia chu level za somni le level za somnga in bai vel tur ani chu heta hi chuanin achak zok tur hi soithiam hara hondian di po hi powerful tak ni in Sol Emperor thleng ani to a an mani dau chi continena god Sol Emperor ani tlat ani huayu hola emotional god ni in achak dan hi ani god king phathuak thuak ti te kha ania heta hi chuan comment lama achak zok thur in rin kha ron soi veula keima tak hi chuanin hondian ji hi katan zok ani ti chuan le atop na tabera han pakayila zioyan le tangsan supreme court king tangsan hi level za somngap chung ni in zioyan po hi Solen lama kan te khin don chuan
level za som rok vel memo level za som nga chung chu ani ti hi a hriat theia a chan chu apor man dan le hon dia di ada that dana zerin apor hi rin thua khai khin ve mai kan nia ma se heta hi chuanin tang san hianin a ni arin om zok le tatlat mai a chan chu ziawian te hi zong an omna dau chi container god an nia ma se tang san te chu universe pum pui tiang tia god riama om kha an ni tlatani heta hi chuan tang san hianin an he theina chan sa sang zoka ma se tang san hianin an hiang ti ringot hi a chi lova ziawian hi a god ni na han sei ve dewila ani chu flame empire hian ti kha ani maya chu wangin tang sanero chu supreme god king asura god le si god cho pol khania god pa ni ani chuanin ani chu mai al pathian emo mai pathian emo khani maya heta hi chuanin tang san chu supreme god god te zinga po chung chuang ti kha ani ve lia chu wangin tang sanan a ne zok li arin omani